на път към едно българско село. Пътувам с влак. Дървена каштурка. Чудя се за какво са я използвали. Wenn du eine Idee hast, wozu sie dieses Häuschen benutzt haben, dann schreib in die Kommentare. Някакво живописно селце. Така изглежда едно купе в пътнически влак. Abgesehen vom Fenster, was sehr schwergängig war, an sich eigentlich ganz in Ordnung, oder? Was denkst du? Така изглежда коридорът. А този образ сигурно го познаваш. Obraz ist auf Bulgarisch so etwas wie auf Deutsch Typ. Es ist fast immer nett gemeint und man kann sagen, so ein interessanter Charakter, also eine interessante Person.